Nawe mwandiki munene wa kiama kia NAT kaunti-ini ya THIRIKARI niwe NJERU MUTANI ni orotete murandi jwa kuongera IRACI bia CBC akiuga ni mubango jwa maabisa bamwe ba thirikari KUIA mbecha cha muingi. NJERU ugite kuombeka IRACI biria birario biarito ba class 7 na 8 bigatumika na bikang'ana kinya bibieru biti yaki Samugashima na Nteto Tariria. Kuringana na mwandiki wa kiama kia NAT kaunti ya THIRIKARI NJERU MUTANI, thirikari itabatiri kwamberia mubango wa WAAKI IRACI bingi cukuru cia secondary bia gutumika grade ya mbere na ya chiri kithomoni ya secondary ya CBC indi arito baba bajaga kuthi mbere kuthomera IRACI bia thomagirwa ikiraci kia mugwanja na kia binana cukuru cia primary. NJERU ariuga mubango jogwa WAAKI bwa IRACI bia imbia waretirwo iri njira ya gutongia afisa bakai ba thirikari. Ane twauragia thirikari nundu nibu twina problem ya economy ni twaugaga igatuika possible bantu matuma irathi inu in primary schools kuri irathi igatigwa ire vacant nundu wa class 6 and 7 twauga bantu maomba gutuma irathi cienge kama achaga ku make use of the classes vacant classes which are in primary schools. Twachwa tukone nu ni public money gizuring sakas mbecha ira inkiomba gutumirwa ni mauntu mangi ta mambasare kana mauntu mangi mangitethia economy of this country. Mwana ugu NJERU ariuga waigua no mwanka IRACI bithi mbere na wakwa kandarasi ibatiri kunenkerwa aaki bakuma kubena cukuru inu bantu agupa abundi bakuma kuraja barabaga kamatambia inu ithigatongie kwago. Ariuga baingi ba akandarasi ba kaunti ino bataona wira cia waka IRACI bia kiguje kia mbere kia mubango jo. Most of those classes in the secondary school years are identified ni ciaumbire kuruthwa na ciatuika complete. The only issue ira twainayo ni the tenders ya kuri irathinu, and we still insist that those tenders should be given to the community malama kumba qualify. Kwa we still an appeal ira tender ikanenganagirwa ikaomba kunengerwa to the communities inu kenda yomba kwithwa ina owning na attachment na they also maomba also kwithwa mari the part of nuntu economy ana maomba gutetheka. Enkeripotera WERU TV kuma gicigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Gikundi